ngasi maroba pauda all political party meeting the NPF ke MLA sing yaw khidaba karigino framework agreement ki issue khananaba assembly gi akhanaba mifam kougadabani haina hanagi chief minister madi opposition leader o ibo bina phongdokrai Impal da sangai festival hodok labasu festival asigi tongan ba thauram kaya kaibul lamjau da su pangtokani haina World Minister TS Biswajit na phongdokrai Impal dagi jiribam tamna chatpa mioi ani dagi sakhangdaba singna sanaba nipuga manga lakre haire amade handak pangthokiba panchayat election da mitop kunga humdoi na mikhal da mai pakre haina Kanglai Park Students Association KSN na phongdorkli Kurumjeri STV pau miyang tabi basim gutaram na ukjeri hauzik pau sandorong pizeri BJP na luchingba gamen asiga chatminari ba NPF ke MLA singna ngarang pangthokiba all political party meeting da saruk yakhidaba si karimaram gino BJP Manipur Pradesh na NSN IM gi pistok ki matang da makhoi gi phirep miyam khangna sengdokpa pame Framework agreement oirak liba issue sigi matang da khananaba assembly gi akhanaba mifam kougadabani haina hanagi chief minister Okram Ibobina phongdokrai ngasi numidang Congress Bhavan da pangthokpa paugi mifam amada opposition luchingbasu oiriba o Ibobina government na hauzik oiriba phibam asigi matang da political party singi mifam kouduna khanaba afaba khongthangni adubu government asigi yamna maroiba Khongbu NPF ki MLA sing yaukidaba asina BJP na kari paukhum pigadori BJP ki government na transparency leiba lenga ki wafam ngasi NSN IM ki pistokta kadai de chatkre Congress na Manipur gi issue khudimak loisna na bahona bada mapung phana sogat kani BJP na paliba Manipur Arunachal Pradesh amasung Assam ki chief minister ahumna pulaga issue sing matang da prime minister ga unaba kanagani hauzik leiriba issue sida government na chapcha ba wafam miam da khanghan baga loina na issue sing matang da akhanaba assembly gi mifam kauduna khanaba ya ba khanasi issue si lamdama sigi achauba issue amani NPF ka BJP ga punna lengak pada akaiba lakani haina Congress na mangjauna na khangkhrabani madugi mami ngasi tab hore masida BJP ki phirap amadi NPF ki wafam government na Manipur miyam da mayek seng na thamdrabadi all political party meeting da Congress yauba yaudaba ki phirap lawrgani Congress ti Manipur gi ngamkhai amasung apun bagi saktam ngaktuna lakli phirap asi ngasisu lengdana lairi haiki Manipur da lairiba Nagagi stenatana Kukigi khangde Valley underground khangde lairiba issues mayam singse mathang solve tawnana ba tawda khoi party side de khoi angam mateng handai su dum pangjari hujik su pangjagani haiba problem issue amasi amana ngarangi apun ba all political party gi meeting tawrkanda sarkar gi marui ba partner ma woriba aina amuka hanjanjabani ko NPM na thoklaiba wafam se masi sungsoi soidana khoi party gi na taba Manipur praja sing na chu soidana masi sengtokpa BJP gi side gi particularly then NPF tagi hire su amuka hanjanna adu leiba government sidagi masi madi yamna clear cut oina yamna concrete oiba stand na ma sengtok sa haningi special session na ma phamaga khoi resolution nama madudi resolution di house da khoi mayam khanarga sumnagi state ki unity da natana administration se tongan ba administration da ama tamda ama administration si thamak pudi khoi di su ya roe any type of graninate piba matamda true state government rotate toraga malida more autonomy piri ni singda du taurini haidna Tauraga tongan ba separate administration nama tawa territory di kahandaba aduga separate administration nama thamagadi adudi Manipur kaibaga chap manare
हंदक पांथोकदौरिबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल गे हौदोकपगी थौरम इम्फाल गे भेगचंद्र ओपन एयर थिएटर दा भारत की प्रेसिडेंट हौदोकचरबसु फेस्टिवल असिगी मपुंग ओइबा थौरम तोंगान तोंगान मफम अहुमदा पांथोकने मसिदा कैबुलम जाउदा मपुंग फाबा फेस्टिवल पांथोकननबा सेम सारे हाइना वर्ल्ड्स मिनिस्टर टीएस बिश्वजितना फोंदोखरे संगाई फेस्टिवल गा मरी लेना कैबुलम जाउ सेंद्रा मदी मोइरांगी अकोइबदा चतुने यंगसिनखे खोंगचत अदुदा एमएलए पी शरद एमएलए टी रविंद्र अमदे डिपार्टमेंट की मकोक थोंग सिंगसु सरुक याखे मिनिस्टर ना सेंद्रा टूरिस्ट होम की चंगफम अमदे मसीगी लंबी यंगसिनखे सेंद्रा टूरिस्ट होम की मयादा नुपी सिंगना संग खंदुना nga योलिबा से हेन निंगथिजबा मोंगदा योनबा याननबा लंबी की सरुक सिंग सोअंदना अनौबा ट्रेडिशनल मार्केट सेट सेमगलगनी हाइना थाजबा थमखे तुंगदा नौना साबा सेंद्रा टूरिस्ट होम अमदे कैबुलम जाउगी खुंजा सिंह अमदे जैसे अगेंस्ट शिफ्टिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ संगाई फेस्टिवल लिसिंगनी तरगतरेट फ्रॉम कैबुलम जाउगी थौपुब सिंगक उनखे जैसी की माइकई दगी मखोइबु उनबा लाखिबा मिनिस्टर अमदे एमएलए सिंगदा संगाई फेस्टिवल कैबुलम जाउदा पांथोकननबा हाइखे मिनिस्टर टीएस बिश्वजितना मियामदा फेस्टिवल असे कैबुलम जाउदा भारत की प्रेसिडेंट ना हौदोकपा सिक्योरिटी की फिभमना खुदोंग चादबदगे इम्फालदा होंगबने इम्फालदा हौदोकचरबसु कैबुलम जाउ उरिपोक लंबोय खोनांगखोंग अमदे हता कंजेबुंगदा फेस्टिवल असे मपुंग फाना पांथोकने कैबुलम जाउदा फेस्टिवल हौबदगी लोइबा फाउबा पांथोकननबा सरकारना चपचाना सेमगतकनी मियामना कैबुलम जाउदा लाक्तुना सरुक याननबा मथौ ताबा थबकसिंग पाइखतननबा होनरे मसिदा स्टॉल सेम सादुना लाकदौरिबा मियाम सिंग पुंगनिंग चिंगसिंगनी हाइके गी वखललोंदा अखोगी हारिबा वखल होंगे हाइबसे आइना ngasa हाजिगिबदु होंगबा लेते हाइजबनी अदुना अखोना थाजबा पिबा हाइबसे थबक ओइना तौरकनबगी पोतुनी अदुना अखोई आई बोइना पिबदो अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का तानर कांदा अखोई ऑनरेबल एमएलए लेरी कंसर्न आई ngasa हाइजग्रे मिदागी जे भाइस याम लेरी अदो अखोई होंगबा लेते प्रोग्राम द करीम तो होंगबा लेते ओनली थिंग अखोगी हाइरिबा प्रेसिडेंट अमा लाखपा मतमदा अखोगी इनकन्वीनियंट ओइबा ना खुदोंग चाबा चादबा हाइबा पोटु खक्ति मी अमा यावदरगा अखोइना प्रोग्राम होंगे हाइबदी यारोय मदुगिदु यामना चावना लानबो ओइगनी अदुना मद अहोंगबा लेते अदुना चप चाना मफम से अखोइना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना तौगनी हाइबा पोटो चप चाना तौगनी स्टेट की ओइबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अमा लागा काउंसिल मिनिस्टर अमा ला मयाम लागा अदुगा लेरिबा एमएलए मयाम लागा लीडर सिंग मयाम लागा तौबा हाइबसे चप चाना मफम से तौगनी अदु तुंगी लाकदबा पोट करी अफबा लेगदगे अदु प्रजा मयाम ना याहोनिंगी पोसक्तो तौबा हाइबसिना अखोगी मखा ताबा डेवलपमेंट अमा ओइमिनसी हाइना अखोई अदुम सुमाइना थमजगे बिश्वजितना मखाताना हौजी हौजी फेस्टिवल असिगी मांगोइनाना इम्फाल तिदिम रोड सेंद्रा मदी कैबुलम जाउगे लंबिगी फिबम फत्रबा मफम सिंग सेमजिन साजिनबगी थबक कन्ना चथरी नुमित तरानी दंग निंगचिदना नुंगशा सारबदी नुमित तरानीगी मनुंगदा लंबी सेमबगी थबक लोइसिनगनी हाइखे डिसेंबर फौकी मनुंगदा अखोइना अचीवमेंट अमा उटकनी अदुगा मार्च फौकी मनुंगदा कंप्लीट ओइना अखोइ मणिपुर की ओइबा अफबा मोंगदा लंबी सिंग थंगनी हाइबसे अखोइगा अचेतपा वाफम जे होंगबा लेते हौजिक नवेम्बर लेरी डिसेंबर लेरी था अनिदा अदु मियोइबनबु तौगे खलबा अदु मंत्रगी नत्रगा मित्रंगी ओइबा वाफमगी नतबिदा सोइनमकी अचीवमेंट ngongani अदुगा नोंगजिनबु हांगगदी अखोइ संगाई फेस्टिवल गे ममांगदा अखोइना पीरिबा कमिटमेंट सिंगजे हौजिक मयामना फुल स्विंगदा चथबा उबिरंगनी मसि चप चाना नुमित तरानी खदंग नुंगसा साबा मतमदा लोइनमक अखोइ मित्रंग तौरगा लोइसनगनी अदमाय अदम आई थमजगे जेएससी मिहुट अमना संगाई फेस्टिवल इम्फाल दा मपुंगोइबा थौरम सिंह पांगथोखरबसु फेस्टिवल मनुंगदा नुमित मंगानी दे कैबुलम जाउदा स्टेट फंक्शन पांगथो अनिंगे संगाई गे हौरफम ओइरिबा मफम असिदा संगाई फेस्टिवल पांगथोकपा हाइबसे यामना मथौ ताबा खोंगथांगनी अदुबो सरकारना सिक्योरिटी की फिबमना इम्फाल दा हौदोखरबसु कैबुलम जाउगी अकोइबगी फिबम मपुंग फाना सेमजिनदुना कैबुलम जाउदा संगाई फेस्टिवल गे अचौबा थौदांग लौहनबियो हाइखे अखोइना तांजरिबा डिमांड सिंगदी हाइबदी अखोइगी सिदा संगाई फेस्टिवल नि तारानी सि तौजगदुर सिदा निमिट मंगानी दी कैबुलम जाउगी सिदा कोई स्टेट फंक्शन लोइना पांगथोकपियो सिमा पॉइंट लमा अदगी अहुम सु पॉइंट दा अखोइगी संगाई फेस्टिवल सि सही खुदिंगी ममांग दसु निमिनिनी हुमनी कबै कबै तोरमगा तोखिबा मदुगे अखोइ प्रजाद निंगमदबा लैजबा हंदक्ति पांगथोनी हाइबिसि हराउ जबगा लोइना लैरिङाइ सिदा अखोइ होंदोखरे हाइबगी अवाबा म लैजबसिना अखोइ हाइबा स्टेट फंक्शन सिम ओयनबा अदुगा सही खुदिंगी सुम लाकदोरिबा पांगथोकदोरिबा फेस्टिवल असिदा अखोइ कैबुलम जाउदगी हौदोकपियु अदुगा लोइना फंक्शन स्टेट की फंक्शन लोइना पांगथोक चै नुमि मंगानी दगी तादना
हाइब मफम सिदा जगह सिदा हौदोकपिबा हाइबसे अखोय पामजै थासी कुनगमरी के अयुक्ता इम्फाल दगी जिरिबाम तमना चटपा मियोय अनिदगी सखंगदबा सिंगना सनाबा निफुगमंगा लाखरे हाइरे आईएसटीवी न्यूज न फंगबा पाउगी मतुंगिना सनादो मियोय अनिना ऑटो रिक्शोदा हापलगा जिरीदा चटननबगिदमक इम्फाल दगी कैथल मानबी फाव चटलबा मतुंग क्रूजर तोंगनब खोनरिङैदा i10 कार अमसुंग अल्टो के 10 दा लाकपा खुलाई मचा अनि पाइबा मियोय सिंगना लाखिबनी हाइरे सना लौख्रबसु सना पुरक्लिबा मियोय सिंग अदुना अरोनबा कारबार तौबा ओइबना पुलिस दा ngasi फावबा कंप्लेन तौद्रि हाइरे अमरोमदा सना लाखिबा मियोय सिंग अदु कना कनानो हाइबा खंगदोकनबा पुलिस ना थिजिनबा होख्रै अथुबा मतमदा सना लाखिबा मियोय सिंग अदु फागत पंगमगनी हाइना मखोइबु फाननबा थीरिबा पुलिस सिंगना थाजबा थमले अरोनबा कारबार तौदुना पुरखिबा सनादो मतौ करमना सखंगदबा सिंग अदुना खंगदुना लंबीदगी लाखिबनो हाइबसिदा अचौबा वाहंग अमा लाखपगा लोइनना सना लाखिबा मियोय सिंग असि इचम चंबा मियोय सिंग ओइरमलोय हाइना आईएसटीवी न्यूज न फंगबा पाउगी मतुंगिना मखाताना खंगलक्रि हंदक पांगथोकिबा पंचायत इलेक्शन दा मिटोप कुनगहुमदोइना मिखल द माइ पाखरे हाइना कंगलेपा स्टूडेंट्स एसोसिएशन केएसए ना फोंदोरक्ले केएसए की पब्लिसिटी सेक्रेटरी एन अर्पन्ना थादोरप चेरोल अमना जनरल पंचायत इलेक्शन हौकिबा अक्टोबर 3 पांगथोकिबदुदा मियामचा हुंबुद्रा माथोइना मिरेप ओइदुना येलहौमी मियामगी अपाम्बगी मायोक्ता थबक तौरबा फावबदा लैंगाक असिना खंगसिन उसिनतना लैथोकिबदुबो यानिंगदबा फोंदोक्तुना लैंगाक असिगी मथक्ता खोंजंग चंगसिनखे अमदे कैंडिडेट मसाना येलहौमीगी इहुल खंगना हंदोकनबा खंगलबा फावबदा खोंगफम हंदना जिरिबामगे जाकुराधोर ग्राम पंचायत अमदे कंगलातोंबी ग्राम पंचायत के प्रधान अममम माइ पाखे लोइनना 11/12 साइटोन ग्राम पंचायत वार्ड मेंबर अने 3/7 मकेंग दोलाई थाबीदा वार्ड मेंबर निपान वाइटोन ग्राम पंचायत वार्ड मेंबर अमा 2/4 लटिंगखान जीपी दा वार्ड मेंबर अहुम 2/5 बोरोबेकरा ग्राम पंचायत मिरेप अने 2/6 डाकुराधोर जीपी दा मिटोप अने अमदे कंगलातुंबी जीपी दा वार्ड मेंबर मंगा पुन्न प्रधान अनी अमसुंग वार्ड मेंबर कुनगमाथोय भोट काखरे हारे जेरोलसना मखाताना येलौमी सिंगी हिंगबा अमदे सीबगी लंगदाइद चंगसिलकलिबा केएसए गी खोंजंग खोलाव हाइबदी एसी निपानदगी हौरगा एसी खुदिमक येलौमी सिंगी रिजर्व तौबा अमदे इलेक्टोरल रोलदगी मिटो मियानचा सिंगी मिंग लौथो हाइबा इहो मखा चथबगी तंगाई फदब लैरे केएसए न मियाम अमदी महरोई सिंगा खुशमनदुना ख्वाइदगी अकनबा मौंगदा खोंजंग चंगसिलगनी हाइरे येलौमी सिंगी खोलाव इकाई खुमनदबा मिटोप मेंबर अमसुंग प्रधान सिंग असिबो मियामना मतम चुप्पगी ओइना बॉयकॉट तौदुना खुनाय असिदगी इंथोकपिनबा वाफम फोंदोरक्ले मखोइगी थबक थोरम खुदिमक्ता केएसए ना अकनबा मिडेंग चंगलगनी हाइरे मणिपुर की अपुनबगी सक्तम अमदी ngamkhai ngakna thamnabagi matangda ngarang pangthokpa all political party की मिफमदा सरकार सेंबा यावरिबा NPF की मियोय अमता सरग याखिदबा से NSN IM न पामलिबा पांदम अदु मयक सेंग उथोकपनि हाइना कांग्रेस नमदी शिवसेना मणिपुरना फोंदोरक्ले NPF की थवंग अदुगी मतंगदा मखोय मखोय की पार्टी न करी करी फिरेप लौगनी हाइबदी फोंदोरखिदे NSN IM न पामिबदी सी टेरिटोरी इंटीग्रिटी से कायदरा भावबदा मसीग मानव पोट म पामी हाबा मानव पोट होजबौती ताथोक्तरेबको अदुना मधुगी मानव पोट अदो मधुगुंब पुन्ना अनिमा टेरिटोरी इंटीग्रिटी लेहनबिगनु अदुगा मानव पोटसु लेहनबिगनु सिनी अते पार्टी पुन्नमन लौरिबना हजेगी NPM न लौरिबना करी हारिमन मोय मोटा करी हाने पीबनो आई मधुमति खंगद्रेबको तबदबु यावद्रिदुनदी यानिंद्रि हाइबने ngarang meeting yaudabasina taibasi atai karisunate NSN IM na taliba aduguma demand sing adu madu support awuni madu support awuni aduga maduga mari lenana madu yaade natraga yaye na khanaba mifam adu yawu chumde haiba khanmadu laktabani haibase masi yawna mayek senga wamani मियोय खरना मियामबु लाना लमजिंगदुना स्टेट असिदा तंगदु लेताना लेरिबा फिबम असि थुगाइनबा NPF की मिंगदा होनरे हाइना पार्टी की स्टेट यूनिट की सेक्रेटरी KH आर्मस्ट्रांग चरांग अमसोंग वर्किंग प्रेसिडेंट रॉबर्ट मरामगे चेरोल अमना फोंदोरक्ले एन बिरेना लुचिंगबा गवर्नमेंट असिबु मपांगल सोंथाहनबा मियामगी पुंसीदा अकाइबा पीननबा होनरिबा थवोंग स्टेट यूनिट ना कन्ना यानिंगदबा फोंदोरक्ले
Awangbo Numaibu State Unit ke President Oina Lishingani Kun Pauba Tabak Taunanaba Zahi Sigi September Taragundoi the Pangthokiba State Executive Committee members saying Office Bearer Legislature Council Chairman Amade District level ki President Singna Amata Oina Warep Laukrabani Moru Makungabu State Unit ki President Khale Haibasi Miam Buchamam Naba Pohanabani Central President ki Manungda Lairiba Watogasi August Taragatareta Election Commission the Yokrabani Morung Makungana President Oi Haibasi I Nayadabamsung official Oi the Boapani Hari. India government amadi NSDN IM Anigi Marta Taunariba framework agreement ki matang the Manipur government amadi political parties signal logadaba pirep athuba matamda loktokadabani haina UCM ki secretary YK Dhirena Phongdokre. Mapi Council amadi YDO Kongba Makha Nandaibam Lekai na Sinduna Lining Thau Muriba Community Hall the Pangthokiba framework agreement ki matang da khananenabagi thoram da waphamasi phongdokibani. Thoramaduda Mapi Council ki President M. Bimol Maitei, YDO ki President H. Joy, Uchekon Nongchup Gram Panchayat ki member M. Bimola Susargyake. YK Dhirena, Hausi Kwariba Pibamasi Yenglaga, political party singna, party ki Kenabalaitana, Chap Chaba Apunbagi Pirep Amalogadabani. Government su Manipur Miam gi Mipaibasi Yenglaga, Chap Chaba Tabak Lokat Kadabani. Framework agreement na Manipur da Oihalakadaba Pibam Gidamak Miam Punna Thingnanaba Sem Sabiu Haike. Government among Asian and the sensitive peace को से कोई कुछ नहीं है जब याद हुआ तांगक सी वैसे करी करम तांगक ता कोई इवम सी वैसे लानी है ऐसे कोई दुनिया में वैसे है हो गई कोई तुमनम सत्ता कोई मणिपुर आएगा लेकिन वैसे दा असली में अकाएगा इवम मुझे बात याद हुई तंदाम वैसे कोई मांग लगा हुए हाई वो agreement से मशीन करी जाओ ये है सिंगसी पाउडर मणिपुर नियम अनुसार मणिपुर गवर्नमेंट मुझे तोमान तो स्टेक होल्डर और ये सिंगसीना असी कमल हुआ है कि डिमांड करने लगा है मशीन पाउडर इंडिया गवर्नमेंट ने उसे दिया था Mapi Council ki President M. Bimol na Manipur ki ngam khay madi apun bagi saktam ngak pahay basi Manipur Miam ki thogdam ni framework agreement ta kari yaudi haiba loshinduna thamliba asina takpade Manipur Miam na yadaba wapam khara yaurabra haibasini masida Miam na kupna sena batai haike. Ibu state sing asigi apun bagi boundary ki saktam asigi sukai kahelo habi wapam mama amuk suya toina hairakle adu orgadi अकोई की बाउंड्री स्टेट की बाउंड्री से कहेंद्र कांदा मनुंग दल लेरिबा अकोई की जाति कुरिंग मक्सी की मन तो खाई पाबा याबा अदुगुम लब पसा खरदी याउने यामना कसेले मसिना मरम वर कांदा सोइदना नागालैंड की इलेक्शन की ममांगा थोन अकोई की एग्रीमेंट से लोसन कोनना को मतमदा अयुम खरदी थोलप याई मदुदी अकोई न पांगदवा यूरोप नदी बले पाक्सी सिना पांगदवा सोइदना थोकनी हाइबसे अकोई तसिंगना मियामना थंगना यान मरमदुना ngasiदी अकोई सिंजरिबा meeting si adugum laba thon deba thuduk sing adu tholak ko matam da Manipur da leminari bai koi khuding makna ekoi gi apun bagi sakam ngak tuna leibai yana na bagi da makta ekoi gyan taminara kan da tawam thokpasing adu chap manana matu oina tawmina Thado Students Association ki chahi humpu surakpa Diamond Jubilee Thoram Kangpokpi District ke Talolong Khulda Pangthokre. Thoramadu Hill Areas Committee ki Chairman T. Thangjalam Haukep, Social Welfare Minister Nemchakip Gan, Manipur Travel Development Corporation ki Chairman Bungjagin Balte Susarugyake, Diamond Jubilee ke Souvenir Amasu Phongke. Chairman T. Thangjalam Haukipna, Thado Students Association na Choktabana Idana Paikat Liba Tabak Singbo Tagat Papongdok Pagaloinana, Education Amasung Thado Puruki Apun Basaktam Gidamak, Mahiro Lup Asina, Mang the Junction Gadabani. Naha Singna Mahima Singkakta Natana, Sanabagi Lam the Sumidian Changadabani Haike. Minister Nemchakip Gana, Manipur ki Khwaidagi Masing Yamba tribe ama Oriba Thadona, Amata Oibagi Saktam Ngaknana Bukonakadabani, Thado Puruki Taka Thorangi Damak, Thado Students Association na Mangzil Tabagi Damak, Minister na Apen Bapongdoke.
November nipan phawagi manungda Kangpokpi district ki DC amasung SP da mapung phaba power pidrabade district asige civil society organization singna akan bakhongjang changslagani haire issue asige matangda kuki NP Kangpokpi district amasung tongan ba civil society organization singe apunba mifam ama modbung da pangthoktuna DC amasung SP da mapung phana power sinadabadage chawkha thorangi thabak kaya mapung phana paikhat pangamdre haina yaningda bafongdoke Mifam adugi tungda United Welfare Committee ki General Secretary Tonglen Khongsaina BJP na luchingba government asi lakpadage chingi lamda chawkhat thorang mapung phana laklagani haina miyamna asa tawrubani adubo district lauthokiba chahi ama pharba phawbada mapung phaba district amagi power amasung function leitre maroina DRDA district election office amasung SP ki transfer amadi posting ki power November 9 phawgi manungda pigadabani Matamasi phawagi manungda demand asi thabak oina pangthok trabadi kuki NP amasung Kangpokpi ki civil society organization singna miyam galoinana government ki mayokta kan bakhongjang changslagani haike full fledged oiba thatra mathoi chayama Europe hauda DC ki power SP ki power phajana function tawdaba maruina DRDA amasung district election officer power p da base khoina tasengna yamna nuai taba phongdok chai aduga loina na ngasi khoi warep ti laiba tang nipan November gi tha phawbada masi chapchana DCN SP gi power function si phaina implement to deba targadi khoi mijamna agitation achobong pangthok kani habasi mijam da thamjamni All India Students Federation Manipur State Council ki President Oiriba Nongthombam Sanahalna Mairoi Khunai ki mayokta thabak tawre haiba wafam ama AISF ta lakpadage hiramasi matangda khananaba emergency meeting ama head office ta pangthokre haire wafam asigi matangda achumda thidoknaba mioi mangana saba committee ama semkhre haina Federation asigi organization secretary ge Cherolamana haire Hoji pawgi merthana temrebre amatang longminasi Cab service in Manipur. Lamjingba cab service. Please download Lamjingba cab app. 5% special discount for app users. Download now. Download Tobio. Lamjingba cab app. Lamjingba cab service na Manipur da finest and smoothest cab service pizari. Lamjingba cab app service users sinda 5% discount su pizari. Hakchangi labor solakpadagi producing attaba. Hakchang choktarba. Tumma chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singi dabak amatta ngaraba upaidi Jolib Syrup amasung Jolib capsule bu changne sinabiyo Manipur miyam ki nungairaba pau Sky Hospital Borompata Chase Medicine amasung Cardiology ki OPD kudong saba leijari ahenba kudong saba galoinana Ops and Gynae amasung ENT ki OPD kudong saba su leijari akupa marol gi damak makhada pijariba phone number natragana reception da tana biduna hana book toksan biho Breaking matungda mukana taram nokchere makhataba pauda the Cradle for Disabled Union Impal East nangase andro kendra ki manung chanba yaripok tulhel gi akoibada uchara kaya thabak loinana lamtu sengdokre thoramadu da Forest Minister T Shyam Kumar yaripok police ki OC Muhammad Riazuddin tulhel gram panchayat ki pradhan Abdul Khalib su sarugya ke Forest Minister T Shyam Kumar na union asigi disabled oraba member amada tricycle amasupi kre Minister Shyam Kumar na mioiba jati ki khanduna mi amana angam bamongda akoibagi phibam kannana bakhona minasi haike to leiba kendagi mo thomayamda leiba akoi isa je akoi na bakhan je handroi devane akoi le piriba isona piba puna piba thongna adugulona na akoi na kuchi aro ni ku phawda Mui berjati sih mana ba, amade Malay mungkin, kita nak kau yang kalau tahu siapa ngam baduna, Malay mungkin, kau ki environment kat bada, dah itu mana dominasi, apa pun jadi macam pun nampak, kau ki media ki through da, apel tahu.
Awang nupok lamdam gi miyoy singbu Delhi yauna atay mafam singda hantaba miteng yenglibasi koknanaba athuba matamda thabak lokulu haina Lok Jan Shakti Party Manipur State Unina Prime Minister da memorandum ama pishinkrai memorandum aduda awang nupok lamdam gi miyoy sing Delhi amadi atay atopa mafam singda hantana yengbibagi thabak chathari haibasi thokiba thodok singna marik jumlaba khudam amani haina memorandum aduda palle Jahi khudingi laurok thada pangthokpa maring phuruk ke laurok kumai Kumui Chakum Festival ngarang Tengnopal District ke Machi Block ki manung chanba Lamlong Khulen da pangthokrai Lamlong Khulen Village Authority na sindura pangthokpa festival atuda nat ki oiba jagoi stai kya utke Lamlong Khulen Village Authority ki chairman DK Modest na festival asi maring jati gi ariba matamdagi hauna pangthoktuna lakri haike cultural festival ma tawbsi thaina mamangaida ipu ipasingna satnarakpa makoina thambiramba haitare culture mani masi maru oina masi men chin masidi mamangaida aikoigi inak kairak khunba nupa amana mana magi khunja mayambu nungsiduna aigi araiba mayam si chamin nasi aduga sugadaba thabak asisu sumin nasi aina san halaga yu kharung matik chana puthoklaga sigumba function laugi oina laugi festival akoi maring dialect di kumui chaum maina hainai aduna masigi thabak si masidagi chahi cha kaya gi mamangda ipui pasina Sumaina Satnaramba, Adugumba, Cultural Mani, Cultural Festival, Aduga Maruina, Masi, Nasaina Haijabugumna, Kunnasigi, Angamba, Adagi, Inak Kairak Kunba, Amana, Magi Kunja Mayambu, Nungsibagi Damakta, Kauruga Suminaba, Saminaba, Ibusina, Masigi, Men Timsi Asi Oi. More gate number 1 Indo-Myanmar Friendship Thong Mayada Amot Akai Hundok Padagi Town Sigi Masakthia Libasigi Yenglaga Mapam Chaba Amada Hundok Pam Oinanaba Ngasi Manipur Pollution Control Board ki Chairman L Radhakishorna Yengsin Kray Chairman ki Khongchara Duda ADC More and Gojendra OCS Chau Suloinaki Hauzik Friendship Thong Mayada Amot Akai Hundok Pasina Yumlon Nariba Myanmar gi Mamangda Phajataba Mawong Ama Uhalibasi Koknanaba Karamba Mapamda Langthuklaga Phagadagi Haibagi Matangda Holland Phaidak Chatuna Chief Yauna Amot Akai Hundokpham Yengsinki Moijing Gram Panchayat ki handaki mikhalda mai paklaba pradhan MD Abdul Waris gi meeting makada Gram Panchayat asigi manungda leba ward tara ko humdogi manungda pak sana lamtu sengdokre National Highway Pauduna Chaliba Waithogdagi Tangjeng Paubagi Nagyata Miam Galoinana Sengdoki Pradhan Warisna Kungangasigi Mapam Kudimak Matam Pumbada Tarutana Thamna Pandamda Miamga Kusham Naduna Lamtu Sengbani Masida Jila Parisad Member Ward Member Singh CMO Thobal Amade Thobal Police na Mateng Pangbibagi Damak Apen Bapongdoki Mission na si Sahi Chupa Pangfok Luna na Tamba Haiba Wakalola Duni Haiba Wapamasine na Tanzania District Legal Services Authority Impal West amasung United Chongthams Kwai Nagamapal Sinjubung Lerak na Kusham Naduna Impal West ki Komla Khongda Legal Aid Clinic amahang dokrai Thoramatuda District and Session Judge Impal West M Manoj Kumar Lup asigi President H Ranjit Chu Sarugyake Thorongi Sarukama oina nomagi oipa legal awareness thoramam supang thoke Advocate H Momon amasung Dr CH Narendrana resource person oina wangangke Nupi Sabi Transgender Singda Maikai Kayadaki Miot Minai Chathabiba Madi Nupi ki Pijeta Akanba Midyang Changlakpagi Matangda Manipur Gender Justice Collective na Kaishampat Lemizam Laikai Community Hall the Wakan Mifam Chathakrai Ipam Ward Amadi Mahiroi Singna Khongjang Aduda Sargyake Nambol El Sanoy College ki Assistant Professor Srina Ningombamna Transgender da Chathariba Miot Minai Amadi Nupi Singi Pijet Chakseta Midyang Changnarak Libasida Gender Justice Amadi Gender Awareness Tawu Mathau Tare Haiba Wakalonda Wakan Mifamasi Chathabani Hari Pijet Chaksa Haibase
matamgi matungina di hongtaba yade somna su haibire ko ada hoi mafam matam haiba masu laigo adubu fiji chaksa gi si taseng madi setliba mi se naidom tana setpa oitar gari problem leite yengi mi yeng dugi su akoi haipet yengi mi yeng da su mi yeng du pisin seba setliba mi duna phana koma gusu magi komi ba poto akhoina ne negotiate toroga dialogue toroga kamai tok sige haibagi ama porak pa yai ko adubu aigi wakhal da digo at the maximum level da nupi ama oigera transgender ama oigera samaja natraga masagi individual da harm tokdraba अखोई डिग्निटी अखोई नेशनलिज्म हार्म तौद तारगदी थोइदोंना मदु कायदबराना खली अखोई मियें से विजन से अखोई येंगलिब मियें से अमतंग चुमथोंनब होनसी आई असि दोइना थमजनिंगेब वाहेंग लेकाइदगी तेरा फाबुगी लंबी नाकल की ड्रेन सिंह फुंजिनबदगी नोंग खजिक्तंग ताबग लंबी सिंह थुमजिनदुना खुदोंग चादब कया मयुम मायोकनरंबदु ngarangdagi sengtok pahukrai PWD Minister TS Biswajit ki mityang makada Works Department na paikhalakliba thabak asibo miyamna apenba phongdorakli sigi het footpath ki nakan si isingna gari thabam maw leiramdabani ngasi chief engineer masamak yauna asigum lewa ngasi ayuk pung 8 tagi thabak si hawuni ji phawda thabak si yam phajana chasalagi aduga laikai gi oina thagachabamna असिगुम्बा हाना गाड़ी थाबम लेरमदब जगह से सोरोक से पाकथोरकपगी कोइलास थानी हाइबगी वाखल लोंदा तौरकिबा असि लेकाय असिदा लेबिरिबा मयाम पुनमगना थागचरी कुंथ्रागनीतो शुबा R&D की युद्ध थौरम तमेंगलोंग अमसुंग नोने डिस्ट्रिक्ट की चर्च सिंग द पाक्सन पांगथोखरे लोंगमाई चर्चेस Fellowship na sintuna apunba Longmai Free Baptist Church ta pangthoke tharongi sarukamoina isai debate extempo speech Bible paba sereng even na chingbada athwe hen tanake khusa haibagi pothok singchu utke changdamna bada makong mathang tarba singda manamathum sing yanthoke Ningol Chakoba Organizing Committee Delhi na sintuna ahumlak suba Ningol Chakoba gi thoram Delhi ge Raja Bazar da pangthokre Haudopai from the Speaker Y. Chan, MP Dr. T. Maina, MP KSH Babananda, Kurai Kendri MLA L. Susilro Susaryake. Delhi the Tabak Tauriba Made, Mahimasing Tamliba, Muay Lising Anirona, Chakobagi Thorum the Saryake. Ningolobi Singna Nat Yoba Pizet Set Chaduna, Kumayasiki Masak, Mapalangi Muay de Take. Chagle Nama Puna, Chaminarba Matung, Ningol Singda Angamba Kudol Tamke. Speaker Y. Chana Asigumakumai Ama Delhi the Pangtopana Mapamadu the Ladiba Manipuri Singi Marakta Hena Nungshi Chanaba Purpangangani Hike. Sagoba Organizing Committee, the Linus Sindula Manipuri Amatanga, Manipuri Isani Seka, Yung the Sak Bugi. So Chanabi Lakasi, the leader Ladiba, Satra Sati, the leader Ladiba, the Manipur Lakwa, Toan India की महम क्या देखिए लाखों में देखिए क्या हमारी मणिपुरी जाति क्या उन्ना दिल्ली दा सुमसाको बमसिन बसे बसे बगी मणिपुरी लाइट बकांगु क्या की मरकता जी अमत तो बगी यूनिटी निगोल साको बफोर यूनिटी ने लखनऊ सरकार इलेक्शन में मसी मतंग लाकर बसे क्या तो सुम बांगो तरा मणिपुरी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दा मणिपुरी पुनः तारमिनरी दामिनी में जाति क्या सिदा मुसी सारा हिंबो वेरसनो लाइबो वेरसनो आई नाइन मैसेज भी MP Dr. T. Mainana Ningolobi Sinda Yaf Pausel PK. Lama masa lai mai sinau mayam lai bisigi ningol mayam gi jai mongol ba ngoi de ko na bor ni jawni bitong ngasi jo ina deli da patung sari masida lai ba mayam puna mangna ko gi duksi ni do chani singa si chini changba amasu mo ko de ko na bor jo ko ba ni so na pung ro sini Nordition Building and Other Construction Workers Union Sinduna Khundrakpam Kendrege Labor Casting Yantopagi Thoram Khundrakpam Lining Tho Pangalba Community Hall the Pangthokrai. Thoramatuda Manipur Building and Others Construction Workers Welfare Board ki Chairperson L. Presozet, Ichamgi Hanagi President N. Rajendra, Khundrakpam Public School ki Headmaster S. Sauthoy, Board Asigi Registering Officer L. Ibom Chasu Sargyake. Puna Labor Chahunga Marifu Manga da Card Sing Yantoke.
N Rajendrana Sinmi Singi Chakthung Kanamata Namat Payaroi Makoigi Pangpam Tokpa Chapchana Fangana Bokonagani Matam Sangna Labor Singi Pangpam Tokpa Hak Pangdana Lakpadu Ngasidi Madu Yararoi Haike Chairperson S Presojitna Tha Ahungi Manungda Sinmi Singi Kanaba Pangana Bokonagani Lever card, smart card, oina chatnaragani. Hana pai kibasina smart card kidamak nauna apply tabiu masida sel karisu changloi. Sinmi singna thamoi singna thabak taurabadi mapalamdagi sinmi sing pusilakpa mathau taroi. Masina yellow mi kanbagi thabak tasu mateng pangani haike. कोई लेबर डिपार्टमेंट दा लेबर बैंक लेबर लेबर डाटा बैंक कदम कोई सेमगसरे मसीगी कुथांदगी हौजिक मियोय अमना लेबर दरकार लेरगसु माना लेबर डिपार्टमेंट दगी माना अपाम स्किल लेबर की इंफॉर्मेशन लो यारने लोइनना अकोई केंद्र होमफुगी यूनिट अमम सेमगसरगा मुइदगी जो कोई डाटा जे खुंगसरी हैगांग द लागना हैगांग सिगी अद मुइद लेबर वालागना अतोब केंद्र दगी लोरसुये अदो मसागी यूनियन सिंगना ताना बिरगा मदु कोऑर्डिनेट तौनबदुना डिपार्टमेंट सु मतेंग पांगसगे मिनी सेक्रेटरीट की लेबर वातना मपानदगी इसिनाव सिंग तौसनबगी मयामसु लेबिरमने खले मसिगी पोसी अखोई लमदमगी इसिनाव सिंगी मसिगी लेबर की डाटा से लेरगदी मपानदगी इसिनाव सरसु अखोइना तुम सुजब याओ अफो मने डिपार्टमेंट लेबा सिंग PhD PWD काडा दगी कोई PDA एनी डिपार्टमेंट थबक सुरि सिंगी लेबर से अखोई लमदम सिगी इसिनाव सिंगसिना सुबसे मसी सुवंजी हाइना मपानदगी मी लागा सुबिदु सुरो अखोई सिंग सुजरगा अखोइना कुसुमन अखोइना पंगजहोगे Chemical yaudaba manamasing puthoknaba lawmising amadi horticulture department apuna khona minasi haina horticulture and soil conservation minister KS Shyamkumar na appeal tawkrai harau roda nauna saba vermicompost farm gi website ama hangdokpagi thoramda minister wafam asi phongdokhibani thoramadda RCOF government of India ge scientific officer Dr B Pandey horticulture ge director के किपगैन मणिपुर रूरल बैंक के चेयरमैन डॉक्टर PK बाल सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की दिन ओरंबा डॉक्टर N इबोटन ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स एंड गार्जियन एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी सुमति सुसरुया के मिनिस्टर श्याम कुमार ना अखोइना पोट अमा थाबदा केमिकल हार हापत्रबदी फते हाइना लौनरिबसी थादोक्लसी केमिकल हार हापा मनामसिंग चाबना लैना तिना कया नाबा यावरे हु चेंदबा बर्मी कंपोस्ट न पुथोकपा हार हापतुना मनामसिंग पुथोकनबा लुपा करोड़ तराग मरी की प्रोजेक्ट अमा पिबिनबा गवर्नमेंट ना NEC दा तकनरी हाइके कंपोस्ट से नेचुरल केनो से फर्टिलाइजर से कोइना सेमजबा मौसागी कोइ सेमना नतबा केमिकल यावदबा अफबसिना कोइसिलगदि सोइनसिमै फराने अदुगदि पोथोसु फराने हक्सांजु फराने मपांगी कंपनी म्यामसु लेबिरने अतोप कंट्री पोस्ट लेरने अदुना कोइना सिमे यामसि मसा हाइबदो सही मदा मणिपुर मेट्रिक टोरसु दरकार लै सि पुथोप ngамने हादो कोइना लाइ माइदिन पैसा तो पिसलगदि कोइना पैसा पिसल पोसी लेरगे एडवांस हाइता अदुगा मोइदसु कोइगी सुमना क्वालिटी लैबा पोतो क्वालिटी जु फंगबदो पुथोपियो Iramdam United Food Producer Company Limited Kakching na sinduna income lahana ba bioresourcing mobilize tawagi matangda nomagi ba training program ama Library and Information Center Kakching gi office ta pangthokre Manipur Small Farmers Agribusiness Consortium gi makhada pangthokiba Agriculture Department ke Additional Director Mohendra Singh Khaidem Iramdam United ki Chairman Yangkhom Rajendra SBI Kakching Branch ke Branch Manager M Nimai Susarya ke खुराई चिंगांग बम लेकाय मदी नांदे बम लेकाय जिला परिषद की मनुंगदा लेबा मिखल द माय पाकलबा मेंबर सिंह ओकपगी थोरम अमा कोंगपाल द लेबा नेताजी मेमोरियल क्लब यूथ सेंटर द पांगथोखरे क्लब असे के कैंपस द पांगथोखिबा थोरम अदुदा लमदम अदुकी मसक नाइबा मियोय कयाना सरग्याखि जिला परिषद अनि प्रधान अहुम अमदी वार्ड मेंबर तरेट ओकपगा लोइनाना अचंबा खुदोल पोट पिखे ओकपदा यावखिबा चिंगांग बम लेकाय जिला परिषद की मेंबर मयांग लंबम तोंबना ममांगी ताम मरीदा तोरमदबा मवोंगदा मियामगा तानादुना अहोंगबा पुरकना बखोनागनी फोंदोखि हंदक लाकदोरिबा सही मंगा सुगना चत्तगदोरिबा एकोइना पाइजगदोरिबा हाइतारे मसदैदा मियामगा तिना तोनना लाइबा फनसिंगसी लाइकाई कमिटी सिंगसगा तानारगा पुन्ना अमतंग फमिनदुना अपमोंदा
ꯄꯨꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯩ MLA ꯖꯤꯂꯥ ꯄꯔꯤꯁꯗꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯅꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯊꯣꯡ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯨꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ Lafudagi lang sungtuna senthok lambi karamna oibe yagani haibagi matangda nomagi oiba training kam awareness thorama ma singjamai chinga makhada leiba irom lerak Radha Govinda Mandopta pangthokre thorama si district handloom and textile Imphal West amasung singjamai kendra mazdur sangha and weaver cell BJP na sinbane haudopagi thoramda district handloom ki project manager TS Shunila model club ki president H Indeshwar weaver cell ki convener L Sorojini Shu Sarwyaki Diabetes laina gi matang da awareness thorama ma sagolban tera lokrakpam lekai gi naina sang da pangthokre smart society madi smart medicals na sindra pangthok be thorama da naina sang club ki president and Philips smart society and Salai Holdings ki secretary and Dhanapati Shu Sarwyake Mioy kaya marum diabetes lebra yang thokpa loina na lem na hidak sing su phangan ke laina sida gi ngang thok nana ba khongthang asi atai district sing da su chathagani hari Mari lain apa tadi ngasi jo ena di aku ida angamba mo ida ida langta ada gi ai drop pang ya nana pa ada gi diabetes ki mari lain apa ida langta kara kon distribute au jaga ni smart medicals ki matengal ena na Nagamapal gi lambi sarukara dangasi IMC ki ward number 2 ward number 4 gi corporator amadi city police ka khusamna tuna Nagamapal gi lambi phatriba mafam sing semjinba ka loina na lambi gi nakal da leiramba amot akai sing lok thokre Rotary Club of Imphal amasung Taruk Suba Sam Rifles na punna sinduna lemna laing bagi camp amangase Imphal iski wa khada pangthokre Tharamadu da mari leinana Taruk Suba Sam Rifles ki Major Antonina asugma medical camp ama pangthokpa si aphaba khongthang ni haike Rotary Club of Imphal ki President Elendra Thodamna analaing gi khudong chaba ningthina phangdriba mafam singda miyam gidamak yenglaga asugma camp asi pangthokpani haike Sahi khudingi yamdrabada segi anirak homlok kumba tongan ba Manipuri gi lairiba karakitang medical gi facility khara wat pa jaga sida koina chatla medical care asi tawjabani ngasi punna khoi doctor different faculty mayam ki around 34 doctors and the volunteers Rotarian mayam sing and mayam sing aduga hidak sing jo koina free of cost distribution tawjabani Rashtrina Puthokpa Manipur Film Working Home ngasi Kakching Phausupat Lekai Deleba Library and Information Center the Phongkrai Tharamadu da film critic Megaton Rakongbam Katrimayum Gauranityai filmmaker Makonmani Mongsha Basu Sarwyaki Liangmai Nagagi Maming Leiraba Saishakpa Aiba Madi filmmaker Digongbai Abonmai Lekidre Masagi Chahi Yankai Sukrai Tamai subdivision ge Macheng Luang da Poke Liangmai Nagagi Nat Masung Chatnabiyo Khatnanaba film Ishai Amade Larik Kayamaru Magna Putoke Magna Lamda Masiki Nat ki Lamda Lauriba Thodang bu Sakhangba Oina Manipur State Film Forum Award Rani Gadinliu Documentary Film Award na chingba Manakaya Pituna Ikai Khunake All India Radio Imphal All India Radio Kohima Masung Doordarshan Kendra Imphal ge Saisakpa Masu Oirame Digongbang abon mai na lekidabada film forum Manipur na awaba phongdokre ngasi forum ge officer pangthokpa thoram amada chairman S Mangoljau secretary Ghanashyam information secretary Rakesh Naurem executive member Ronel Haubam amasung amuba kamayauna lekidrabaki maphamda ikai khumnabutki All Manipur ex-NCC Cadet Welfare Association asigi member singbu chakobagi thoram amangase Kagempali daleba association ge member Rishi Keshor gi yumda pangthokre Hausi makataba pau pizeringi ki marak thatna thabaki pau amu pizeri Ngasigi thabaki pauda Reserve Bank of India ki assistant ki firm chatuka kungumdoi logadori degree pass toraba masagi chahi kungganipan phawgi manungda leiba miyoi singna November ki tang tara phawgi manungda darkhas tharakpa yagani haire darkhas center Imphal ta oikeni
CISF की कांस्टेबल खरा लौगदौरी मसागी चही कुनगुमदोई फाउबगी मनुंगदा लेबा मैट्रिक पास तौरबा मियोसिंगना नवेंबर की तांग कुन फाउबगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBPF की नुपा मसुंग नुपी हेड कांस्टेबल खरा लौगदौरी 10+2 पास तौरबा मसागी चही तरागा निपाल दगी कुनगा मंगा फाउबगी मनुंगदा लेबा मियोसिंगना नवेंबर की तांग तरागुमदोई फाउबगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हारी BSF के ट्रस्टमैन ओइना कांस्टेबल लिसिंग अमगा सुपना हुंबुद्रा मरी लौगदौरी मसागी चही कुनगुमदोई फाउबगी मनुंगदा लेबा मैट्रिक पास तौरबा मियोसिंगना अक्टोबर की तांग कुंथ्रा फाउबगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हारी अमरोमदा स्पोर्ट्स कोटादा BSF कांस्टेबल चामगा मरबुटा तरुक लौगदौरी मैट्रिक पास तौरबा मसागी चही कुनगुमदोई फाउबगी मनुंगदा लेबा मियोसिंगना अक्टोबर कुंथ्रा फाउबगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हारी मथक्की थबकी पाउसिंग असिगे अकुपा मरोल बाबूपरादा लेबा जॉब सेंटर दगी खंगबीबे यागनी मतांग असिदा थबकी पाउ पिजब लोइजरे हौजिक मखाताबा पाउ मुक लोबिरसे मतम सांगना लमलोंग कैथेल कामरंग जिरिबामदा मई पीदबगी मायोक्ता कैथेल फंबी अमसुंग अकोइबगी दुकान फमलिबसिंगना कैथेल संगदा ngasi wakan mi pham chathakrai कैथेल फंबी मेमथोइबी कौबी अमना हौखिबा नुमित कुनलोम मई फंगदबदगी खुदोंग चातबा कयामरुम मायोक्नरे नेशनल हाईवे का नकनना लेबा मरमना कैंडल नत्रगा थाउमै थांदुरा पोफम फंबदा खुदोंग चातबा कया मायोक्नै मरी लेनबा अथॉरिटी न मई सेमजिन बिद्रबदी हेना कनबा खोंजंग चंगसिनगनी हारि दगी हौग्रे अदुना हयें निथोकाबा नुमिकी नुजांग पुंग निपान फा लैते लायरा तालिबा पुनमक बाजार सिदा जिरीगी मनुंगदगी अनीसुबा बाजार ने लमनों कैथेन सिना हुजि लेमनों कैथेन हुजि पुंसाक ता एदना बंकम सलमनिना असिगे सिदा बंगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ना अखोय बाजार सिगी इपा सेंबी रईबा बाजार सिबु लिंखटबिरमनिबा कमिटी सिंगदुना हन्ना येंबिरक्तबा तारगदी मखा ताबा बेंगदंगनि Relief Center for the Welfare of Differently Able Persons Manipur की यूनिट अमा ओइना Society for Empowerment of Disabled Person Manipur की ऑफिस अमा लांगमैदोंग मनिंग मयाई लेकाइदा हांगदोकपका लोइनाना डिसेबल ओरबा मियोसिंगी हक की मतांगदा खननेनबा मिफम अमसु पांगथोक्रे थौरमदुदा डॉक्टर TS इंद्रमणि लाइमयुम अमरेंद्र शर्मा नोंगिनगी मैनेजिंग लैनिन हुइड्रोम लांगमैदोंग ग्राम पंचायत की मेंबर L इबोमचा रिलीफ सेंटर की प्रेसिडेंट P गोपेंद्र सुसरग्याखी OC Narcotics Cell Impal West Karen Jitna Luchingba Kangbu Amana Ngarang Ayok North AOC Jomi Biladage Nupi Anidage Kani Kilo Ama Makai Fagale Kaniga Konana Fagalaba Mioi Amasung Polam Impal Police Station the Sinakrai College Students Union Election Lisingani Taratareta Nipal Gamari Lainana District Singi Oina Monitoring Cell na Chatharagriba Role of the Students Leaders in the Context of Manipur Hybrid Topic Symposium Ama Ngarang Impal West District Amade Impal East District Oina Maharaj Buddha Chandra College the Pangthokre Hari Hauzi Sanabgi Pau Muklobirasi Ngasigi sanabagi pauda Tarakatare Suba Mr. Infal is Samade Man's Physique and Physically Challenge Contest Lisingani Tarakatare Ngasi Impal East District Bodybuilding and Fitness Association of Sinduna Lining to Putiba Community Hall the Pangtokre Puna contestant Kuntraga Marina Saruk Yaba Sapaba Changdam Nabagi Thoram Hodopada All Manipur Bodybuilding Association ki President Moirang Tem Deben Impal East District Bodybuilding and Fitness Association ki President Nandebam Jugindro Laishang Construction Private Limited ke Managing Director Chingshubam Asok Maitai Amade Mapalak Mr. India ki title Lokraba Khetimem Bhakta Kumar na Chingbamiyo Shingna Sargyake Moirangthem Devena Masamu Phaba Tinjang Kaijang Daba Kunai ama Semgatnaba All Manipur Bodybuilding Association Linkat Kibani Association ki Pandamasi Phangbangam Labade Manipur da Khenaba Wakalo Lairibasingasi Kohanbangam Gane Miyamna Masamu Fana Laibagi Lambida Puning Changbiduna Apaba Kunai ama Purakna Bakonabada Mateng Pangbiu Haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯅ ꯊꯝꯕ ꯇꯤꯟꯖꯪ ꯀꯥꯏꯖꯪꯕ ꯌꯥꯎꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ Hill District Badminton Association Manipur ki makhada Senapati District Badminton Association na yumbu oiduna October 15 dagi chatharkiba taraga mangarak suba Hill District Badminton Championship Multipurpose Community Hall Senapati danga solution kray lotion bagi thoramda PSA Minister L Dikho ADC Senapati ki Chairman NL Makshan Manipur Badminton Association ki President Bijoy Koicham susargyake Championship asida Chingi District mangagi sanaroi chahumlomna single double mix open category da athoehen tanake khwaidagi ahal oiraba sanaroi na Churachandpur district ke sahi humpuganipal suraba sanaroi ama amasong khwaidagi naha oiba sanaroi ama oina Tamenglong district tagi sahi nipal khaktamak ngairiba sanaroi amasu sarugyake Guwahati da October 13 tagi chathargibani Shuba Asian Combat Game Martial Arts Festival da India gi mau sinduna saruk yariba kickboxing team na nupagi goal nipan amasung nupigi goal mangal laure nupagi kanglupta goal laure basinga dudi MD Nawaz Sharif M Mashni K Bobocha Sharma H Haridas Maitei S Chingkai Maitei N Prasanta N Nongdai Ngamba Maitei G Dijamani Sharmani Nupigida goal lauraba singdi L Sarjubala M Sumanta Chanu M Narisha amasung Yambam Tala Chanuni Chandigarh da thasigi kungataruk tagi pangthorakiba Sudama Kafta Manipur gi L Kumar amasung CH Bimol gi Jurana sahi humpu mathake winner oire Hauzik sanabagi makhataba pau boya ningthausam dagi amuk laubise Manipur, Odisha, West Bengal, amadi Maharashtra, Manipur na yumbu iduna sathariba Sub-Junior Girls National Football Championship ki quarter final sangkhre. All India Football Federation amadi All Manipur Football Association asinduna tha asigi tang 13 tagi state kumar thoina group tare thongna khaidukuna Kodongpopi Sports Complex Wangjing na sathariba Sub-Junior Girls National Football Championship ki ngasi sanakiba ahanba match da Mizoram amadi West Bengal goal amata sanadana draw satkre. Ani suba match ki sanakibada Bihar na Uttarakhand bu goal ahum sinoda maitiba piki. Match asida maipakiba Bihar ki goal singadu Kajal Kumari na match ki ani suba Nepal suba amadi yankai tare suba minita sankibani. Match asida Bihar ki sanaroi Anu Kumari da match conduct tokiba referee na yellow card udki. Championship asigi ahum suba match ki sanakibadana Maharashtra na Kerala bu goal ahum sinoda maitiba pikre. Maharashtra ki maipakibagi goal singadu Sasi Hawale Zia Sundaram amadi Sai Sankhena Merski ahum suba humpumanga suba amadi marpumathoi suba minita sankibani Sathariba Championship asigi haying ayupung nipal tabada ahanba match oina Uttar Pradesh amadi Chandigarh ga sanagani ani suba match ayupung 18 tabada Jammu and Kashmir amadi Delhi ga sanagani Control Shuba N Hazari amadi Dr. N Tombi State Polo Tournament ki ngasi sanakiba match da KNMM Riding School Team A Singdam amadi Nambun Mapan Polo Club mai pakre Manipur Horse Riding and Polo Association asinduna tha sigitang kunipal dagi Manipur gi tongan ba polo kunipa na saru yaduna Impal gi mapal kangjibung da sathariba Control Shuba N Hazari amadi Dr. N Tombi State Polo Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da KNMM Riding School Team A Singdamaina Khurai Polo Club Team B bu Panjil Taret mangada maitiba piki match asida mai pakiba KNMM Riding School Team A Singdamagi Panjil Singadu A Ranjanna ani super sakar gi minute manga ahum super sakar gi minute taruk mari super sakar gi minute mari suba mari manga suba minita punna Panjil mari sankhi O Saita Zidna ani super sakar gi tari suba minute amadi ahum super sakar gi Nepal suba minita Panjil ani sankhi atoba Panjil aduna L Dhanesona ahum super sakar gi ahum suba minita sanduna match asi mai pakibani match asida mai tikiba Khurai Polo Club Team B gi Panjil Singaduna TIS Nopong Anbana Ahanba Sakargi Ahanba minute amadi Nepal Super Minute Panjil Ani TIS Nanauna Ahanba Sakargi minute Manga Amadi Ani Super Sakargi minute Taruk Super Minute Panjil Ani Sankhi Atopa Panjil Aduna A BCSona Mari Super Sakargi Tari Super Minute Sankibani Tournament Asigi Ani Super Match ki Sanakibadana Nambun Mapan Polo Club na Thangmaiban Youth Polo Club Panjil Taret Marida Maitiba Pikre Nambun Mapan Polo Club ki mai pakibagi Panjal Singadu TIS Momosana Ahanba Sakargi ahum suba minute ani suba sakargi taruk suba minute
ahum suba sakragi manga suba madi taruk suba minita panjil ani ahum suba sakragi manga suba madi taruk suba minit mari suba sakragi tari suba minita panjil manga sankhi atoba panjil ani duna el tarun namadi o singlen sanana ahanba sakragi ahum suba madi tari suba minita sankhibani thamiban youth polo club ki panjil singaduna abungna ahanba sakragi minit ahum mari suba sakragi taruk suba minita panjil ani sankhi atopa panjil ani aduna iboton sarama madi p premjitna ahum suba sakragi taruk suba minit amadi mari suba sakragi mari suba minita sankhibani ahum suba match ki sanagadaba tentha polo club amadi singkhai humra polo club team e nongsing ki phibam phatabadagi ngasi sanakhidre Kunithui Suba Winners Cup for Men ki ngasi sanakiba match ta District Football Association Thobal gi Super Division gi winner AFC Thobal na District Sports Association Chandil gi Super Division gi winner ULFC Chandil bu maiti papikre All Manipur Football Association na sinduna tha sigi tang kulhumdoi gi Manipur gi tongan tongan ba district taramatoi gi Super Division gi team taramatoi na saruk yaduna chathariba Kunithui Suba Winners Cup for Men ki ngasi AFC Thobal gi home ground oina RYDO ground sarang patta sanakiba match AFC Thobal na ULFC Chandel bu gol manga amada maiti bi pikhibani match asi ta mai pakhiba AFC Thobal gi gol singadu MOK na match ki kunsuba madi humpuma pal suba minute gol ani MD Saidro na match ki nipuma pal suba madi marifu suba minute gol ani sanki atopa gol aduna El Rosan na match ki kuntrama pal suba minute sankhibani match asita maiti kiba ULFC Channel gi amatangarba gol adu S bunghong na match ki tare suba minita sanki match asida AFC Thobal gi sanaroi MD Riaz amadi KS Okenda match conduct tokiba referee na yellow card utki sathariba cup asigi hayeng nungtil pung amata bada District Sports Association Kakching gi hong round oina District Sports Association ground Kakching da District Sports Association Urkhul gi YUFC ga sanagani amaromda Ad hoc Committee for Manipur Master Athletic Association na sinduna Khuman Lampak Main Stadium da tha sigitang kunipal dagi tongan tongan ba sahi kaluki nupa madi nupi athletes sahum rom na saru yaduna sathariba State 11 Master Athletic Championship ngasi loisinkhre ngasi aroiba numit ki pangthokhiba Meter Sarmi gi nupa gi lamjenda sahi merpu mataki KS Lal Babu sahi humputra mataki P Raghumani sahi humpumanga mataki M Nimaisan sahi humpu mataki L Ibomcha sahi yangkai manga mataki T Ibomcha sahi yangkai mataki Y Ojit sahi nipu mataki KS Tomba sahi kuntra manga mataki KS Tomba na ahanba takre Nupagi meter lising mga gilam jenda sahi merpumanga mataki M Jugol sahi humputra mataki S Thoiba sahi humpumanga mataki TS Nabkumar sahi yangkai mga mataki da MD Nazimuddin sahi yangkai mataki Y Brojen sahi nipumanga mataki A Daramadi sahi kuntra mga makaki da SS Birbal na ahan bataki kategori asigi nupi gi pangthoki bada sahi humputra mataki TS Ibhemal sahi humpumunga mataki TS Ekasini sahi yangkai mataki TS Bedesini na ahan ba position taki meter lising mga changwagi nupi gi lamjenda sahi humputra mga mataki TS Ibhinungsi sahi humputra mataki TS Ibhemal sahi humpumunga mataki TS Ekasini sahi humpu mataki Enjinganbi sahi yangkai mataki P Indriana ahan bataki kategori asigi nupagi pangthokibada sahi humputra manga mataki S Tombi sahi humputra mataki S Thoiba sahi humpumanga mataki S Babu Yaima sahi humpu mataki O Loken sahi yangkai manga mataki MD Nazimuddin sahi nipu manga mataki A Dara sahi nipu mataki L TK Namadi sahi kuntra manga mataki da KS Tomana ahan bataki nupagi meter sani gi lamjenda sahi merpu mataki Lal Babu sahi humputra manga mataki S Mani sahi humputra mataki P Raghumani sahi humpu manga mataki RK Ranjit sahi humpu mataki S Thambal sahi yangkai manga mataki L Inongsa sahi nipu mataki S Kumar na ahan ba position takre kategori sigi nupi gi pangthoki badana sahi marphumanga mataki A Sakhi sahi marphu mataki N Tombi Macha sahi humpumanga mataki A Mema sahi humpu mataki P Memcha sahi yangkai manga mataki T S Memcha sahi yangkai mataki N Bidyapati sahi nipumanga mataki S Khetamani sahi nipu mataki N Lakshmi amadi sahi kuntra manga mataki CS Thasana na ahan ba position takre Sunday Cup ki final da Always Friend Football Club amadi Arun Enterprise ga sanaragani
Sunday Football Club Organizing Committee ne sinduna chathariba ahanba Sunday Cup gi ngasi sanakiba ahanba semi-final match da Always Friend Football Club na RFC Khamnam ne pu goal ahum sino da maitibi biduna final sangkibani match asida mai pakiba Always Friend Football Club ki goal singadu TS Bidya Sagar na ani suba madi humpu suba minita goal ani chanki atopa goal aduna ki Samson na match ki nipu manga suba minita chankibani Cup asigi ani suba semi-final match ki sanakibada Arun Enterprise na UBSA sajingbu goal ama sino da maitibi biduna final sangkre match asida mai pakiba Arun Enterprise gi amatangarba goal adu azikna match ki nipu humdoi suba minita chankibani Master Aquatic Federation of India ki miyeng makhada Maharashtra ki Nandeta tha sigi tang kontrete ki kumapan phawa pangthokiba Marishuba National Master Aquatic Championship ta Manipur ki Salam Jayantana sahi kunthra manga dagi kunthra mapan phawgi meter yankhai amadi meter chama gi breast stroke amadi meter yankhai gi butterfly stroke ta goal ahum amadi meter yankhai gi freestyle da bronze medal ama phangduna punna medal mari phangbangam khre Tagacheri boyai hozilo islak padang asin no magi ba ayinga sagi paw mu pizeri ngasi gi oike ba inga sagi paw da ICAR lampel patgi prepa paw gi matung ina ngasi gi khwaidgi sakhiba Celsius degree kuni thoi dasmik manga khwaidgi ingba Celsius degree taratare dasmik taret Nuksita yaw ising manil gisang ayukda sa da magputra mga nutilda sa da humputra humdoy oike. Ngasigi nong suki pagisang mari dasmik nipal millimeter ni. Hauze roi badang asigi maroi ba paw amuka na pizeri All political party meeting the NPF ke MLA sing yaw khidaba karigino framework agreement ke issue khananaba assembly ki akhanaba mifam kogadabani haina hana ki chief minister ma the opposition leader o ibo bina phongdokrai Impal da sangai festival haudok labasu festival asigi tongan ba thorom kaya kaibulam jaw da su pangthokani haina works minister TS Biswajit na phongdokrai Impal dagi jiribam tamna chatpa mioi ani dagi sakhangdaba singna sana bar nifuga manga lakre haire amale handa pakthokiba panchayat election da mito kunga humdoi na mikal da mai pakre haina Ganglaipak Students Association KSD na phongdorakle Ngasigi di ISTV na pijaba pau matang sa lojare ning tabiri basingbu amukana rumjari